Yebare munonga umurebe wa tayari umurungi no kutwegitaho amagingo nkaga kandi icyo gukora n'icyo muhendo munonga tujye mu district ya Kakumiro twenda kubantu tuganiraho n'abantu batari bamwe na bamwe bakatishobora kubetebekana ise ahabwa karura kakuturiyo tuza kutera izo bagiro akana nyondo Onesimus turyabwe kandi reka manze no gwabanza turamso tugambire n'amazina rero tuganire ahanshuga akarura ka kubetebekana turebe kamera asi tushoronze ngeze bakweto nubanyeta Robert yabaho ndiyo mwebe kansela koko wambuza Kakumiro district turede tera karuruke nitakatika ngo mu different camps za buri kimwe cyose kiryaho kiriki. Okay, nkiwe nko muntu yetebeka ni sota nyanye for example ndio muhagizi wa Right Honorable Prime Minister Nabanja Robina kandi nyetebeka ni seje munonga abo kuba akarura ground kariyoka ijwire turiyo tukora wrap up meetings eza campaigns twizire turumu turiyo tu meeting aba agents baitu bakora mu civic education of course abakukira twabheza nerizo. Nkiyo nko muntu mwegesibwe kiri kumaro kurangwa karuru mwakateraje kandi kaba free and fair. Yes. Zaretsere ezero kuoreka ngo akaruru kari invalid ninga shikari rejected like that waka kafiri kaka ateirwe kariyo mboxi iwaka watera ne kacheberere kaka huriri okitandika no heza katera wakato mboxi batakabaire kubana babara bagarika mbaka shwijuma bakareba akarwaka niko so nkaitwe abacyuri kiri n'abantu abariyo kwa ground ikintu icyo tujantu kiboreka kandi tukibagambera so they are ready. Okay, yebare munonga kuganiraho nitwe kandi reka ntungeyo ndijo tuganire muhamwe ayongere kutishoboraho nkawe ayetebekanisa atabwa karura kutoratere izo bagiro akana otyo muno omuwuliriza wa Tayali TV amabara ndi Brian Mulindwa ndi hanu Kakumiro Bunyoro Sub-region Western Uganda akaruru kebiro 15 Kakumiro twetekanize muno no kusingaho abo kuba hati kanu akaruru cyenke nsingire kenda munkanyowa kaina vote security abakusinga ali runu ajja kusingibwa asingibwe achananuke abo kuba isi ekozire party yayo ekozire vote education ekumara kandi yegesa abantu nti akaruru kakuba scanned nikimanyisa nti NC eri advanced hati ba scanning before na after so ni ngumi abantu bona nti omuntu atuiza akaruke atinka nyowa ku supporting Right Honorable Prime Minister akaruru akatoize kandi kaliyo kandi kayijwire kandi abantu betekanize baina na buli na kintu amutima ni bagamba akaruruko kali safe tajja kuba mukakulumira na kamu tajja kuba mu kizibu na kimu abukuba machine system toina mbali otekera mu kagundi karuru na kamu abukuba batugambire nti bo kuba no geno polling station ba ku scanning ekinkumu ba scanning ka ballot paper koja kutera after bamara ba scanning na ka ballot paper ezo zona before counting nikimanyisa achi nti singa omuntu aije akateka mu akaruru kona hali alast ni wasikaninga kakurugamu. Okay. So abantu bana Uganda bona bakulola Tayali TV akarurukanu kajja kuba karungi muno buli muntu asingire
Okay. Yebare munongo gwe ni Brian Mulindwa ngenda kutungo ndijo muntu kandi turebe kutwayirira kumaririza ikiganire kino kwenda kwetegereza ko abantu bakakumiro betebekaniise okutera akarura yizoba egirwakana sebo nakwakira turamusiyoni bakweto ni banyita Sunday Eden kandi ndi wo mwikazi wa Kakumiro Town Council. Okay. Kakumiro district. Okay, turebe mu kamera utushobora rank yo nko muntu yitebekanisota okutera karuru kizoba girwakana. Nyowenka Eden yetekanize kutera karuru kange kurungiki akana kubanga akakonge ngakafuna akakunyorekana mbere njaterera karuru kange Rwensera Primary School. So I'm ready by saha eja kunsanganyikira polling station antikinga abantu bange benkura ningonza mutima. Okay. Ubwiro buri kukira muri Kakumiro habire nakira kuba memivuyo mbwire bw'akaroro nkiwe notekereza ngo aha murundogo akaroro nikaza kuba ko businge kandi owasinga arangirirwe amazi magali twirali kirembo akaruko nukasakuba mu emivuyo baitu for a moment kusigikira isi kwetekaniza na ko batusomeseze nkurambo obusinge bujja kuba because abantu bali baine emivuyo kuleta obululu ni bapakiramu ni babuteka mu box bitu hati isi elivere kiria bakuereza ale akapapula kawe ko kujja kutikenga ni bakascaninga vena mukubala niba scanninga akarura ko nikoleka successful so obulugire hali uko ni kutalinga no bulo mu box so we have trust in isi so we don't expect emivu yona kuberoho. Okay. Yebare munonga ntuba tuyina kireka cyo mu makuru gitu genshongo kuganiraho n'abantu okutereza bitekerezo byabo bitu kandi reke kiganiro tukikangiza onkani tujja kutunga yakire twongere tuganiraho n'abantu batushoborere enshonga zo bururo kuzemerira hano muri Kakumiro district nyewe ndo Onesmus turyabwe omuri Kakumiro.